ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯔꯤ Science Magazine ngasigi thauramda thamjari Sub-orbital spaceflight Unity kunithoigi Khongchat amasung Computergi Memeory Masamakta processor Oiba Ngamlakpa haiba hiramsida International College of Semiconductor Technology National Yangmin Chiao Tung University Taiwan da Research Associate oina thawpuriba Dr.Tourangbam Harishore Singh ga aikhoigi mihut Raichanda Chingtham ga unaduna wari saba Sub-orbital spaceflight Unity kunithoigi Khongchat Kumjal lising aniga kunmathoi July thada masagi chahi humphutara mathoi changlaklaba ahal amana inkhalakliba naha amagi matogum bike tongduna kha thangba New Mexico da leriba malemgi khwaidagi ahanba commercial spaceport ama semgatnaba thorang tawriba bafam spaceport America da tang taramathoi ingen thagina noma panba nomajing numitki ayukta khanghaudara thungle Bharat ki matamda hairagade numidang waini ahal asi atai kanasu nate Richard Charles Nicholas Branson ni mayamna nungsina Richard Branson haina kaunaba ahal oiraba nupa aduni miyubigi punsi khongchat amada maham taba langpham apaiba khudong thiba mikup amatang oirabasu thengnadaba hongnade haibadu Richard Branson ge punsida chap chana thoi angang oringai school karingai dyslexia haibadi iba paba ngamdabage lainasi mayok narami dyslexia na maram oiraga masagi chahi 15 surakpada Richard Branson ngantana school thadokre malemgi mai paklaba misak singi manungda Richard Branson su amani mahaki mai pakpasi icham chamba mai pakpudu natti laibakta tamlakpa haibudu sunati mahaki masada top toppa wangu longi matik maya yawi mahakna tawriba thabak khudingmakki khongchatta hairiba wangu lolgi matik mayaisina mahakpu matam pumbada lamjingi thabak tawminariba khudingmakpu cheksinna yengsinbiba chang naina pot leiriba miyoy khudingmakpu pukning chingsinba amasung pumnamakki harau tayamba mafam ama semgatpasi achumba wakhallolni haina mahakna chetna thajai matam pumnamakta miyoyba khunai yaiphanaba khanba wakhalsina mang thaduna malemgi yumthong khudingda maming panagadaba Virgin Group semgatpagi khongthangsi paikhatkhibani wafam siga mari leinana Richard Branson na yamna toina sijinnaba wahai khara lei aikhoina khangnaduna leiriba chatna kanglam sing nainaduna miyoi amana chumna chatpa tamde thabak tawraga phanglakpa wakhal loksing haibasina khwaidagi hen phai chatna kanglam chumdaba awaiba wakhal loksing sinabana tawriba thabak ado yamna yangna thupsin khiduna mamaida thabak to tawrami haibage mami phau leiroi adubu maithiduna khak ninghannabadi tawroidabani maithiba adudagi para ama tamduna thabak amuk houduna mai pakpagi lambida sangsinnaba hotnagadabani asumna Richard Branson na pot leiriba amadi lalol itikki thabak tawriba miyoi kayabu pukning thaugatpiba asigidamak mahakpu mai paklaba amadi lalol itikki thabak tawriba miyoi kayagi hironi haina singthari mahak matam pumnamakta miyoibu khunai sigi amadi malem sigi yaipagadaba anoba lambi thiduna leiba misakni Ningkhiba thongna handabana companies chamrigi mathakta linkhatliba Virgin Group, Virgin Atlantic, Virgin Galactic ki matik chaba aphaba luchingba amani kumja lising aniga kunmathoi July thagi tang 13 da Richard Branson amasung mahaki khongloi singna tarangkol da chatpa lamkoi khongchat ki matam se India gi matam da numidang pung 6 makhai taba matam da khongsan ba hogani haina matam leplambani adubu flight paikhat kadoriba mafam dugi nong chinggi phibam phattabana pung ani muk thengthaki adubu chatkadoriba khongchat sigi maming Unity kunithoi haina khangnaba khongchat asi Virgin Galactic ki mari suba mi tongba crew member masing yamna tongba khongchat amani chatkadaba khongchat sigi mangoinana Branson na space tourism gi mangmangliba SpaceX ta chief engineer oiriba Alan Reefmarks ta khongchat sigi sem sariba singdugi mami tharami Branson gi tweet ta thadorakpa warol da asumna phongdoklami Nungairaba pungja sina manglomda sum lepa leitana changsilli marup mapang single loinana chatkadoriba khongchat asigi top nungairaba anoba ayuk ama haurakpada thamoisi mathum marang howi nungaibagi ngamkhai naide ain angang oringai matamda ahangba tarang konsida chatningbagi mangmangkhi amasung chahi 13 changna kanna hotnaraba matung kumja lising aniga marida ain isagi oiba space company Virgin Galactic linkhatkre
Ngasidi isagi chahi humphutara mathoi changlak matam sida ahang batang kongi zero gravity da paigadauri. Ngasidi miyoi kayabu sintha piriba British entrepreneur Richard Branson gi thamoida thingba ngamdraba nungaibagi iputna mahaki hakchang kayat sin thungna chenthaba haurakle. Mahakna angang oiringai matamdagi hauna ahangba tarang kolsida amuktang di chatke haina mangmanglakibadu kumja lising aniga kunmathoi July thagi tang taramathoi nongmaijing numit Bharat ki matamda hairaga numidang pung nipan makhai taba matamda Share County New Mexico da lairiba Spaceport America dagi Virgin Galactic ke spacecraft carrier na mahakpu puduna chatkibasina Richard Branson gi matam kayagi mamangdagi manglakpa mangdu numittuda mangphaunaba ngamkhre. Richard Branson na crew member pilot ani amasung mission specialist ahum punna makhoi tarukpo Richard ki mamagi maming loduna mingthonba Virgin Mothership F VMS F kawa plane na rocket ki matik maya yauraba Space Safe Virgin Space Safe Unity VSS Unity bu malem leimaidagi yamna wangba maphamda puduna chatlami. Flight manungduda instructor Beth Moses, operation engineer Colin Bennett, pilot ani David Mackay amasung Michael Masucci amadi India degi haukiba Virgin Galactic ta Vice President of Government Affair oina thaupuriba Sirisa Bandla yauri. Laimaidagi chaurakna phet lising nifu mari chanipan marifu wangna paikhatlaba matungda VSS Unity na mothership tage nanthok-lami amasung masada yaujariba rocket engine dubu mai chukhattuna mathau tahollaba matung Branson amasung mahaki crew member singbu irang ipak imaidagi chaurakna kilometer marifu mapan lappa zero gravity ge mafam tarang kongi paringda purammi. VSS Unity spaceship na ahangba tarang konda minute yankai taruk muk pairuraba matung Bharat ki matamda numidang pung mapanga minute kun tarukta Branson amasung mahaki crew member khudingmak asoi angam yaudana malemgi laimai thakta yaurakhi. Bezos na kumja lising aniga kunmathoi July kunda chatkhiba space tourism gi Khongchat sidagi Branson na numit mapanni hana mangjil thana space tourism da mai pakhibasina Branson na masagi space ship tongduna chatpa malem gi ahanba space tourism gi lamyanba oire. Tarang kol da tawduna lairiba Unity kuni thoigi manungda lairiba Richard Branson na mahaki tweet ta asumna phongdoklami. Malemgi laimai da lairiba nuksiriba angangsa matam amada aina angang oiringai pukning huna phazaraba nongdon thakta thokliba thawam bisak singbu yengduna aina mang ama manglammi ngasidi crew member singa loinana spaceship ki manungdagi angakpa matik mayai chelaba yengbagi pen banaidraba higok machu sangliba malem laimai romda yengthariba isagi chahina ahalgi kanglupta chankhraba ahal amane ai tungda lakaduriba mathangi charol surol gidamak mang libasa aina ngamlaga nakhoina karigi ngamloidagi haibadu nakhoigi wakhalna amuktang chingsinduna yengu matam amada aina angang oiringai mangkhiba mang ngasidi mamphongnari. Aroibada amuk thamjari Computergi Memeory Masamakta processor Oiba Ngamlakpa haiba hiramsida International College of Semiconductor Technology National Yang Min Chiao Tung University Taiwan da Research Associate oina thaupuriba Dr.Tourangbam Harishore Singh ga aikhoigi mihut Raichanda Chingtham ga unadunu wari saba. Ngasigi yanglaba taibang Khongchat lamba phangba ngamdraba science and technology gi miyeng kanglon gi yanglen oirakliba semiconductor information technology gi anobo mayon ama oirakliba si computing memory su amane ngasibu puduna laksari science magazine gi thoramna computer gi memory masamakta processor oiba ngamlakpa haiba hiram sida wari watai sajanaba Akashvani Imphal gi studio da lengsinduna laibiraba Dr.Tourangbam Harishore bu ahanu maktada ikai khumnajaba goloinana taram nokseri. Hagachari All India Radio amadi Kanglecha Science Magazine chibu tabiri basingbu su khurumjari. Dr. Harishore ngasigi yangna chatlaba koigi science and technology da anoba research ama mayamna kana ngangnari basi compute in memory ni aduna masi compute in memory se laktringai gi mangoina da semiconductor si karino aduga semiconductor sigi tawbangam basi karino haibu hana samna amtang thambi.
yani akham khar haizage semiconductor haibagi word se koina sandokna haibda semi amasung conductor ani sina pullaga semani semi haibadi koi gi mayai koi gi conductor haibadi koi gi technology gi term da haibadi electron pass to ngamba gi material sing se conductor haina khangne ado masai gi semiconductor hai taragadi mayai oirabna pass to haibado literal meaning oideni ado semiconductor se masagi external force ama apply to drigedi masa mathanda voltage ama pi matamda current se chain mangamde ana koina external voltage ama pi matungda koina apama mongda voltage tuna sanaraga current se kyam chelange haibase voltage na control taraga adu maina pangthopa material sing du koi semiconductor haina mai semiconductor na tawngam mas haibagi loibidi nare koi gi hakchang manungda cheleba I utong chida thajan bayaba nanobots tagi horaga ngasi gi chakhatlaba science and technology na mars amadi topa grah sing da chatuna thijin humjan ba chatliba koi rocket sing sibokta semiconductor sina control loina tawi hadi laiba anoba technology adu anoba koi thijin ba sing si semiconductor si yaw da ba yadre haibani natra aduga mathang da laksaning si ngasi ga koi khanane ne bagi hiram sida computed memory se masi karino aduga computed memory se lakpagi koi samlap wari aduga semiconductor si gi sakholakpa masi su salon thambi computing memory haibase computer da sina ba koi gi memory haibase gi ledgeri ba data si bu save tawnaba tungsan naba leiba koi gi part ama khakni memory se ada sakholakpa gi matungina ngasai gi tambigiri ba semiconductor se technical term da scaling haina term ama lei lerami ba transistor de sum pikthan ba nanometer size da sum piktharakpa pasina koi da kari tongje ge haibada semiconductor transistor sina chari ba koi gi power se handarei adagi masi size piktharakpa na mara moidena overall IC chip se yam pikna akoi isam samna khobak muk chaw mobile phone amada hap ngamba processor sab ngamei sugum kana ba singsi scaling sigi matinga tobo ngami ana 1980s da gi koi gi bigyanic sing na manglam ba AI hariba pot se semiconductor de sinum piktharakpa powerful ore pasina marga mitmangda thopang ngamapani computing memory haibase data save tongna lejrebe memory masa manung chida processing natra computation zu toholaptaini masigi term ji boina computing memory haina khangni ar computing memory lakibagi samlapa wari hairage chakolapagi matungina anoba AI models achoba tholakpa adegi signal processing adegi communication da data processing yam achoba mathok tarakpa sugum masina mara moraga ngasagi memory wall haina tamma malai masi save tongna bagi damakta memory ga processor ga gi marakta moigi thatok na sum naksalakpa koina CIM computing memory si laktringai mamangda in near memory computing and amsulerame asina logic to the adone bang processor ga memory si ga sum naksanarpa makha tarakpada CIM si lakpada ngasai gi koi doctor na supan biba koi gi semiconductor gi ama yawbuse aduna koi gi CIM ga gi koi semiconductor gi marakta leiba relation je amasi ju thambi hoi koi gi CIM hai se masama koi semiconductor na sarak toine duga ngasi koi research to bangam je CIM si kai gi damak to na haira gi koi gi semiconductor sida asokimatik chakolakpa hitare transistor se koi scaling hena term amasi nei transistor sum pithalakpagi process ama lei sei khuding gi transistor sum scientist sing na engineer sing sum pithalaka masi sum scaling down to pa ma hena powerful orekna ba power yam chadana ba di area pithana ba si mayam kana ba mayam lei scaling tropagi adana transistor se asokimatik masi ma pangal erekpa kisina maram mogang sagi computing memory gi idea se si pusalapa ngamakibani makha tarakpada hojiki leiba semiconductor sigi mara lawriba hojik leiba ko industry sida lawriba magi roles masi su thambiram semiconductor sina asokimatik chawba role ama lawkre hojik present scenario da more than 90% of the quite advanced oiba semiconductor technology se Taiwan haiba lamjina all over the world puthoi man haidi monopoly tawga chamani ma atopa country sing am ta tawbungamde aduna magi Taiwan itself whole country sig economy se semiconductor da depend tawe ara semiconductor sing asai gi khoi miyoiba gi singli utong da changhal liba nanobots sing da gi horaga phagi athapa mars another atopa grah da thijen humjan ma chaliba rocket sing da controller oina natraga to sensor oina mayam sinabi ai sigi kanabadi panbagi loibena ngasai koi gi Dr. Harishore na su takpiri computer gi memory masamakta da mai ngasai processor do yahon mani natra adu targadi ha na lerimi ba computer gi architecture siga ji anoba laiba CIM id memory masamakta processor se la amina moi ani gi khenabase masi kari ani yengba yai hoi hana lerimi ba traditional architecture se koina von Neumann architecture haraga su khangnei masi da khoi gi processor ma tonga lei aduga memory haiba ma tonga lei
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯥꯇꯥꯁꯦ ꯃꯦꯃꯣꯔꯤꯗꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯔꯗ ꯄꯨꯁꯜꯂꯒ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯂꯣꯏꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯦꯃꯣꯔꯤꯗ ꯊꯥꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯦꯃꯤꯀꯟꯗꯛꯇꯔꯁꯤꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯄꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯖꯤꯁꯇꯔꯁꯦ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯄꯤꯛꯊꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯄꯥꯡꯒꯜ ꯂꯩꯔꯛꯄꯁꯤꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯔꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯛꯑꯦ ꯃꯦꯃꯣꯔꯤꯁꯤꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯣꯊꯍꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯦꯃꯣꯔꯤꯗꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯔ ꯐꯥꯎꯒꯤ ꯆꯠꯊꯣꯛ ꯆꯠꯁꯤꯟ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯗꯥꯇꯥꯒꯤ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯟꯇꯔꯀꯅꯦꯛꯁꯟ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯈꯪꯅꯩ ꯃꯁꯤꯅ ꯏꯅꯔꯖꯤꯗ ꯄꯥꯋꯔꯗ ꯍꯤटिंग ꯏꯐꯦꯛ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯖꯤꯁꯇꯔꯅ ꯄꯤꯔꯝꯕ ꯏꯐꯦꯛꯇꯨꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯥꯎꯅ इंटरकनेक्शन हेन पिखलप मयामना खनरीसे करीगुंबा मेमोरीसिगा प्रोसेसरसिगा सुम नक्सनर तारगदी इंटरकनेक्शन पीरिबा अखोय अमांगबसिंग सुम हंदरकनी हाइबगी आइडियादो सुम लाक हुजिकी डॉक्टर ममांगदा यामना चाउंबा सेमीकंडक्टर जे हुजिकी सुम लोइन स्केलिंग डाउन तौरे होय नैनोगी तामदा अदु सुम पिक्थरकपसे मसीगी ओइबा डिफिकल्टीज सिदी लेगोय मसी डिफिकल्टी मयाम लay अखोयना मरोइना 20 नैनोमीटर 14 नैनोमीटर मखा योरपसिदगिदी मांगजबसे सुके मतिक लाखरे सेमीकंडक्टर स्केलिंग सिदा समना हाइबदा अखोयगी हीटिंग इफेक्ट से सुके मतिक थोय सुम पिक्थरकपना मरमरगा मसागी चैनल विचे पिशलकपनि नंगसागी सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर से फंक्शन तौरप मतमदा याम हिट से सुके मतिक पुथोरे प्लस अपलोड चैनल इफेक्ट्स काना मयाम लेगिरे अखोयगी स्टैटिक पावर हेंगलकपा हादि मई केमता थबक तौदरगसु ट्रांजिस्टर सिदगी लीकेज थो करेंट से मांगबा खतपसि हाइदि हाना काना गने न खलकांदा अखोयगी पावर से हेना सखलपगी मोनी नत्रा माने कोई मखाताबा क्वेश्चन ज कोई लक्सरी से सीआईएम टेक्नोलॉजी साइड कंप्यूटर मेमोरी दे यावरिबा अखोयगी प्राइमरी कंपोनेंट नत्रगा कोई प्राइमरी मेमोरी की माइंग साइगी अनोबा टेक्नोलॉजी से मसी खितंग थम्बि सीआईएम सिदा सिनरिबा मेमोरी से हुजी रिसर्च तौनरिब से अयामना SRAM अदगी रेजिस्टिव RAM नत्रगा DRAM अदुगा मयामना सिनरिबा SSD दसु रिसर्च दम तौनै अदुगा मसिगी चौरपा मेमोरी सिना दम सिनरगा तौवे अदु अखोयगी सीआईएम से मखल अनि थोकना ले IC डिजाइन दा एनालॉग डिजिटल खाइदोप द माइने सीआईएम दसु द माइने अनि थोए एनालॉग हाइबमा डिजिटल हाइबमा ता आइन वर्क तौजरिबा सिना डिजिटल दने अदुना सीआईएम डिजिटल सार्क मतम द कोइ ngसागी मेमोरी नत मेमोरी से हाना कोइना मेमोरी दा डाटा सेव तौ खतंग ओरम हुजिति प्रोसेसिंग तौरक तौरबनेना मागी पेरिफेरल दा लॉजिक खरा मथौ तारे समना हाबदा IC मचा मचा खरा मथौ तारे अदुगुंबा लॉजिक तो खरा चंगी अदगी ngसागी प्रोसेसिंग तौलोरबा डाटा गासे अमु सम तौबा दे शिफ्टिंग तौबा सुगुंबा फंक्शन से तौबंग मखोगी लॉजिक ब्लॉक्स नत्र IP गुंबा खरा चंगे अदुगा CIM हाइ तारग हुजिकी मेमोरी सिगा अदु लेजरेबल पेरिफेरल केनो सर्किट साइ तारे को लॉजिक सिस्टम गुंबा से पुल्लगा पुलब साबन मखाता पद ngसागी अखोयगी डॉक्टर हरिशोरना वर्क तौरिसिना ngसागी केना देबा डिजिटल दा होय डिजिटल दा तौजबने अदो ngसागी अनि सिगी खितंग खेनबा हारगदी एनालॉग सिदना कोइगी ट्रांजिस्टर गी मागी फिजिकल फिनोमेनन से समना हाबदा रेजिस्टर गुंबा रेजिस्टेंस गुंबा कोइ करंट गुंबा सिदा ओइना मागी पैरामीटर ओहलगा मनुंग दा पांगथोरिबा कंप्यूटेशन से हाइदि मल्टीप्लाई एक्युमुलेट ओइरे अदगी मल्टीप्लिकेशन बो ओइरे अदगी एडिशन बो ओइरे अदगी सुगुंबा सि पांगथोहनबा डिजिटल दना माजे लॉजिक तो ओइना सिनरानी अदो लॉजिक मयाम सिनरगा ngसागी 10 मयाम गी कंप्यूटेशन से जा हाइजेगिरबा तिनसनबा अदगी मल्टीप्लिकेशन एंड एक्युमुलेशन गुंबा सिंग माइ पांगथोक वी युजिकी अनोबा कोइ यावल ओरिबा कोइ कंप्यूटर मेमोरी की आर्किटेक्सी सिदगी कोइ युजि एक्जिस्टिंग सिस्टम सिदगी कंप्यूटर मेमोरी से लाखनबा होनबदा नत्रगा इंटीग्रेट तौनबा होनबदा फंगिबा चैलेंजेस मयाम से सिसु करी करी नो सन थम्बि होय हाइजेगे हाना कोइने लेजरमिबा वोन्युमिन आर्किटेक्चर ददी सिस्टम से सही लिसांग सिटना रिसर्च तौरपना ऑलमोस्ट स्टेबल ओइरे CIM सिटी याम नौबो पोट अम ओइरी अदुना CIM गी चैलेंजेस मयाम फेस तौइ आइगी डोमेन डिजिटल CIM दा समलप खरा चैलेंजेस हारगदे एक्यूरेसी सिसु अम ओइरी अदगी CIM से याम चाउना पाक्तकना डिजाइन तौबद खितंग वाय मरम दे कोइने सिजनरिबा SRAM से मेमोरी मखल से सिना मरम मोइदना अदुगी चैलेंजेस खरस ले याम चाउना पाक्तकना डिजाइन तौब ngamdaba चाउरपा प्रिसिजन दा टारगेट तौरगा फिक्स एप्लीकेशन दा टारगेट तौरगा माइना डिजाइन तौब हाइ तारे अदुना ngसागी चैलेंजेस हारगदे सिगुम जिका थंबे अदं ngसागी उजिकी चैलेंजेस लै मतमदा बोथ हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर का से अनिमक अदम तौबा होय सॉफ्टवेयर की चैलेंजेस लै amna habda huji bawta CIM हारगदे specific IC mo ara doini masi run tawna bai da makta koina specific software ma mathok tai ado akoina scenery si dok general existing softwares de koina kitang semdok semjin tawraga data do kamaina CIM da hapchen ba adi process tok matam da karamba processing area karamba matam da koi samna habda 8 bit processing tawninga gana sigi area sima on tawraga siznaba 16 bit tawraga na top area ma sinaba sugumagi switching mechanism hai tare si software na control tawdabni agu usiki hariba software ga degi hardware ga gi mix up tawba aduga amu integrate tawrakanda usiki CIM ga anuba laiba anuba system sidam integrate tawrapase wi Dr. Harishore laiba lab ta anduma akoi uba phangba khara phaba institute amda sangaga su manufacturing gi unit amasi uba matamda khara kitang nakoina win tawri usiki Taiwan si mamang da su panbi ge akoi gi world sida akoi monopoly company AI embedded software yaoba semiconductor kumbasidi loin Taiwan sina loin control tawri mani nata aduna usiki Dr. Harishore
ꯆꯥꯎꯈꯠꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯗꯦꯕꯂꯞ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯅꯧꯕ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯤꯕ CIMꯁꯤꯗ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯦꯠ ꯇꯧꯅꯕ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯂꯦꯕꯇꯨꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯖꯅ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯤꯡ ꯌꯨꯅꯤꯠꯇꯩꯅ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟꯇꯤꯡꯒꯤ ꯇꯦꯁꯇꯤꯡꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯕꯣꯛꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯎꯕ ꯐꯪꯉꯤꯗꯨꯁꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯍꯣꯏ ꯑꯩꯅ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕ ꯂꯦꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯕ ꯂꯣꯏꯔꯕ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯤꯀꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯂꯣꯏꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯇꯦꯁꯇꯤꯡ ꯐꯥꯎꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯂꯣꯏꯅ ꯂꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯦꯕꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯇꯤꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯑꯦ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯗ ꯋꯥꯔꯛ ꯇꯧꯕ ꯇꯤꯝ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯔꯀꯤꯠꯇ ꯋꯥꯔꯛ ꯇꯧꯕ ꯇꯤꯝ ꯑꯗꯒꯤ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟꯇꯦꯁꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ VLSIꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯇꯦꯁꯇꯤꯡꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯃ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯦꯕꯇ TSMCꯅ 16 ꯅꯦꯅꯣꯃꯤꯇꯔꯒꯤ FinFET ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯄꯤꯕꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯇꯥꯏꯋꯥꯟ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯗꯨ ꯆꯍꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯋꯦ ꯀꯟꯐꯤꯗꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯅꯥꯝꯇ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯄ ꯌꯥꯗꯦ ꯈꯣꯠꯄ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ IC ꯁꯥꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟ ꯂꯣꯏꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯣꯗꯤꯡꯁꯦ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯣꯗꯤꯡ ꯇꯧꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯥꯔꯀꯤꯇꯦꯛꯆꯔꯁꯦ ꯁꯥꯕ ꯂꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯟꯊꯦꯁꯤꯁ ꯇꯧꯅꯤ ꯁꯤꯟꯊꯦꯁꯤꯁ ꯇꯧꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ VLSI ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟꯇꯦꯁꯟꯁꯦ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯁꯤ ꯂꯥꯛꯑ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯦꯑꯥꯎꯠ ꯑꯃ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯠ ꯇꯧꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ GDS ꯐꯥꯏꯜ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯁꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯥꯎꯟꯗ꯭ꯔꯤꯗ ꯊꯥꯗꯣꯏꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯜꯃꯣꯁ ꯇꯥꯏꯋꯥꯟꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯇꯥꯏꯋꯥꯟ ꯁꯦꯃꯤꯀꯟꯗꯛꯇꯔ ꯔꯤꯁꯔꯁ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯣꯏꯁꯤꯅ ꯃꯤꯗꯜ ꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯤꯁꯔꯁ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠꯀꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯐꯟꯗꯦꯠ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯐꯟꯗꯦꯠ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯔꯥ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯐꯟꯗꯦꯠꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯐꯟꯗꯦꯠ ꯑꯣꯏꯖ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯀꯝꯄꯅꯤꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯐꯟꯗꯤꯡꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯐꯪꯉꯦ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ 16 ꯅꯦꯅꯣꯃꯤꯇꯔ TSMCꯒꯤ ICꯁꯦ ꯁꯥꯕ ꯂꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯣꯏꯗ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯤꯀꯦꯁꯟ ꯂꯦꯕꯇ ꯊꯥꯖꯤꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ TSRIꯁꯤꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ TSMCꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯒ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯥꯕꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯦꯕꯇ ꯑꯃ IC ꯑꯃ CIMꯁꯤꯗ AI ꯌꯥꯎꯕ ꯏꯝꯕꯦꯗꯦꯗ ꯁꯣꯐ꯭ꯇꯋꯦꯌꯔ ꯑꯃꯁꯤ ꯁꯦꯝꯃꯀꯥꯟꯗ ꯍꯦꯛꯇ ꯁꯥꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯝ ꯏꯂꯥꯏ ꯂꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯄꯤꯁꯟꯕꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯣꯏ ꯁꯥꯕ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯋꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯔꯥꯏꯕ ꯊꯕꯛꯇꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯡ ꯆꯪꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ IC ꯑꯃ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯕꯗ ꯆꯪꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯇꯣ ꯑꯗꯨꯃ ꯂꯩꯖꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯇꯦꯁꯇꯤꯡ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ CIMꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯋꯥꯔꯛ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯁꯣꯐ꯭ꯇꯋꯦꯌꯔꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯃ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯂꯩꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ CIMꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯉꯝꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ICꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯣꯐ꯭ꯇꯋꯦꯌꯔꯒꯤꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯧꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯁꯔꯁ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯀꯝꯄ꯭ꯌꯨꯇꯤꯡ ꯃꯦꯃꯣꯔꯤꯁꯤꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯤ ꯇꯥꯛꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯁꯤꯒ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯄꯔ ꯀꯝꯄ꯭ꯌꯨꯇꯔ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗꯁꯨ ꯁꯨꯄꯔ ꯀꯝꯄ꯭ꯌꯨꯇꯔꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯃꯔꯤ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠꯁꯤꯡꯗꯗꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯂꯣꯏ ꯏꯟꯁꯇꯣꯜ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯣ CIM ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯁꯤ ꯁꯨꯄꯔ ꯀꯝꯄ꯭ꯌꯨꯇꯔꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯍꯥꯞꯄ ꯌꯥꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯐꯪꯁꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯈꯦꯠꯅꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯋꯤ ꯍꯣꯏ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯈꯦꯠꯅꯔꯦ ꯁꯨꯄꯔ ꯀꯝꯄ꯭ꯌꯨꯇꯔꯗꯗꯤ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯐꯅꯌꯥꯝ ꯁꯥꯒꯠꯀꯦꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯏꯅꯔꯖꯤ ꯐꯅꯌꯥꯝꯅ ꯆꯪꯒꯦꯔꯥ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯉꯛꯑꯔꯣꯏ ꯃꯥꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯕ ꯀꯝꯄ꯭ꯌꯨꯇꯤꯡꯗꯣ ꯐꯪꯉ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯥꯔꯒꯦꯇꯦꯠ ꯍꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯥꯔꯒꯦꯇꯦꯠ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ CIMꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯅꯔꯖꯤ ꯏꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯟꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩ ꯌꯥꯝ ꯆꯪꯗꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯏꯖ ꯆꯥꯎꯗꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯄꯣꯔꯇꯦꯕꯜ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯗꯖ ꯀꯝꯄ꯭ꯌꯨꯇꯤꯡ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯦꯛꯅꯤꯀꯦꯜ ꯇꯥꯔꯝꯗ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯤꯞ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯞꯄꯛꯄ ꯌꯥꯅꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯔꯣꯝꯗ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ CIMꯁꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯁꯨꯄꯔ ꯀꯝꯄ꯭ꯌꯨꯇꯔ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤꯗꯤ ꯆꯥꯎꯕ ꯁꯥꯏꯖꯇ ꯗꯤꯄꯦꯟ ꯇꯧꯔꯛꯑꯔꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯤꯕ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟꯗꯣ ꯐꯪꯉ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯩ ꯆꯪꯒꯦꯔꯥ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯒꯦꯔꯥ ꯍꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯏꯖ ꯆꯥꯎꯒꯦꯔꯥ ꯁꯥꯏꯖ ꯆꯥꯎꯒꯦꯔꯥ ꯍꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯦ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ CIMꯁꯤꯅ ꯇꯨꯡꯗ ꯋꯥꯔꯜꯁꯤꯗ ꯂꯧꯔꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯔꯣꯜꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯏ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯂꯤꯕ AIꯒꯤ ꯔꯤꯁꯔꯁꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯅꯧ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯍꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯊꯥ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯔꯤꯁꯔꯁ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠꯇꯒꯤ AI ꯃꯣꯗꯦꯜꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯂꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ AI ꯃꯣꯗꯦꯜꯁꯤꯡꯁꯦ ꯔꯟ ꯇꯧꯅꯕ ꯉꯝꯃꯛꯄꯒꯤ ꯌꯥꯡꯂꯦꯟ ꯁꯔꯨꯁꯦ CIMꯅ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯅꯤ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔꯗ ꯑꯗꯨꯅ CIMꯗ ꯔꯤꯁꯔꯁ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯋꯥꯔꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯤꯁꯤꯖꯟ ꯉꯁꯥꯏ 8 ꯕꯤꯠ 16 ꯕꯤꯠꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 32 ꯕꯤꯠ 64 ꯕꯤꯠꯀꯤ CIM ꯑꯆꯧꯕ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯋꯥꯔꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯕ CIMꯁꯤ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯣꯅꯤꯛ ꯒꯦꯖꯦꯠ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯂꯦꯞꯇꯣꯞꯀꯨꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯋꯥꯏꯔꯦꯕꯜꯒꯤ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯊꯥꯡ ꯘꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯆꯦꯟꯖꯦꯁ ꯂꯥꯛꯄꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ CIM ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯌꯥꯡꯂꯦꯟ ꯁꯔꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯤꯃꯤꯀꯟꯗꯛꯇꯔꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯋꯥꯔꯁꯦ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯃꯥꯡ ꯆꯍꯤꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯝꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯒ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯌꯥꯅꯆꯦ ꯑꯃ ꯄꯤꯅꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯁꯨꯡꯂꯦꯞ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯁꯤꯃꯤꯀꯟꯗꯛꯇꯔꯁꯤ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯗ ꯆꯍꯤ 10 ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯈꯨꯌꯦꯛꯇꯣ ꯄꯤꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯨꯡꯗ ꯑꯦꯅꯤ ꯐꯤꯜ ꯑꯃꯗ ꯔꯤꯁꯔꯁꯀꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯡꯂꯦꯟ ꯁꯔꯨ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯁꯤꯃꯤꯀꯟꯗꯛꯇꯔ CIMꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯆꯪꯍꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯁꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯍꯣꯏ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤꯕ ꯇꯥꯏꯋꯥꯟꯒꯤ ꯃꯣꯅꯣꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯖꯤꯑꯣꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯐꯦꯛꯇꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯩꯅꯥꯒꯤ ꯐꯦꯛꯇꯔ ꯈꯔ ꯂꯩꯕꯅ USꯁꯤꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯃꯤꯀꯟꯗꯛꯇꯔ ꯐꯤꯜꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯅꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤꯁꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯃꯥꯡ ꯆꯍꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯃꯤꯀꯟꯗꯛꯇꯔ ꯕꯨꯝ ꯇꯧꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯑꯔꯥꯎꯟ $10 ꯕꯤꯂꯤꯌꯟ ꯒꯤ ꯆꯥꯡꯗ ꯄꯩꯁꯥ ꯊꯥꯗꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝ ꯈꯔꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯅꯤꯁꯤꯗ ꯒꯨꯖꯔꯥꯠꯇ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ 2 ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯁꯥꯝꯒꯤ ꯃꯣꯔꯦꯒꯥꯎꯟꯗ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯅꯕ ꯊꯕꯛ ꯍꯧꯕ ꯂꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏ ꯒꯨꯖꯔꯥꯠꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ
India gi hanba commercial fabrication lab oidone semiconductor hadi nongna chip tagi horakanda loi sab hoi manufacturing unit hoi manufacturing unit chen Gujarat ta legani aduga packaging plant macha ama su Gujarat ta legani adu Assam gi sina tawde se packaging assembly ga lakani aduna haiba sigi fields dai tare ko khoi Manipur gi lei ba khoi richa inkhalagli bana harol sing na su ki matik chawba thotang ma lobi ai aina haijegi ba ngasai semiconductor haiba sida khoi gi engineer khaktana thabok tongni haibrate masi every field de gi changbe ai mechanical engineer bu oiro adagi chemistry bu oiro physics bu oiro even biology kambu bo loina mathok tarakani aduna ngasai gi hanga kadoriba assembly line packaging khoi gi industry sida karamba leiba field sing de gi changbe ya ga haibse khoina sarkar na kitang mating tawbiraga VLSI school gumba adagi assembly gi khudong chaba tamba ya ba khoi diploma level degree natrasu yam thuna tha taruk chahi ma gumba gi da tamba ya ba gi khudong chaba se khoi Manipur da lairagadi harol sing sina sigi mahi se tamlaga khudum inang nakpa samda su dum akhoi hojiki haiba akhoi assembly sida dum yawbu ya hoi yawbu ya khudong chaba si lobe masi yam kana ga ne na khal adu da akhoi ngasai lengak ta sum haiba gi makhoina develop tok pagi ngai bagi muhuta hoji Manipur da khoi primary institute oriba khoi MIT Manipur University National Institute of Technology hojiki haiba engineering college sing sida makhoida kitang syllabus si change toningbra natraga makhoida hojiki haiba tongda laiba adagi Taiwan da leriba makhoigi monopoly gi policy aduga makhoigi industry da leriba role se sumaina akhoi hojiki haiba Manipur gi primary institute sing da thator kumba natra tha ohum gumba gi orgasu akhoi gi naha sing train to bu yabagi da syllabus kumba se kitang hapningba kamai tawe masi gi syllabus se hapa yaragadi yam khudong chaba oideni akhoi gi tha ohum gumba tar gumba yam sangdabi da moina cd specialized tor patare samna assembly packaging changa ha tade IC packaging gi matang da sumaina yam short course oina akhoi gi leriba institute sing sina initiate to biraga hangdo piragadi harol sing su mayam kana phangani ai knowledge ta dum NIT da su clean room ga leibine sida ga changhal laga dum clean room da kamaina work to ni haiba environment ka ki khudong chawa du pipiragadi akhoi hawga leibine harol sing sida hai tare sigi semiconductor industry sida changba da du ki matik chaung matik ngoi gi nabadi Manipur gi semilon da so ki matik kana ga ni haipsi thamsa loislak pata Dr. Harishore nang sagi research to bata khoi di challenging ori base masi kari kari da challenging ori haiba du su tang thambiyo hoi agi post research sida CIM sida aina challenges kar haragadi bit precision se kan increase tong na bai hotna che labor floating point ade fixed point integer segi representation se 8 bit amasung 16 bit 32 bit floating point bo yawna mathok pangtok pangamba CIM che aina sana boji kan hotna jari masida masa haijegi ba aini sina jari ba memory se SRAM oibena maram moidana integrator matam da khudong cha da lakpa stability da karakpa adegi power figure noise margin da khara khudong cha da lakpa se masi mayok nei na ai thamjagi do roi boina ngasagi takpa ga tambaga haibana halaba Manipur gi youth sing sidana semiconductor signa advance oi khalakpa adagi anoba research area se lakpa sida Manipur gi naha sing sida kari wafam thamini hoi malem goina khoi gi semiconductor gi war hojik tawri besida Manipur gi haro sing johaningi mani semiconductor se sahi tara konde loroi da research lab roi da field mani masida ko na haninge yaragati semiconductor gi field sida semiconductor processing semiconductor lab sida mathau tariba sing sida khoina tambe aba tambiyo semiconductor industry sida billions of dollar tarag leibani masida paisa se so ki matik watra hai tare mayam gi whole over the world da tongnaiba thadaniba paisa se aduna masida khoi gi changu bai se tu gi mani khun ga samai na tu ga Manipur gi semilon da so ki matik kana gani haina khale aduna khoi hokul agli harol singna masigi area se changbiraga thabak tobiraga dum paisa se tanbiraga Manipur chakhat pada dum mating pangba yagani ni khanjai Computergi memory Masamakta processor Oiba Ngamlakpa haiba hiram sida International College of Semiconductor Technology National Yangmin Chiao Tung University Taiwan da research associate oina thopuriba Dr.Tourangbam Harishore Singh aikogi mihut Raichanda Chingtham unaduna wari saba tahan jakhibaga loinana ngasige Science magazine lanthokjaba matang asda loizari mathang leipak pokpa numit pungpham asimakta amuk phangbigani Science magazine